tukajya hano dukeneye ikiraro. Ikibazo kirano ni iki? Iki kiraro. Uyu mugezi witwa ngo iki? Giciye. Umugezi ni giciye. Twe turi hano hajya mu Nkomane. Mu Nkomane. Ikibazo ni iki heze? Cyuko umugezi bugiye duma tudatambuka ngo tujye hano hakujya cyangwa tujye Tujye ku Gitebe guhaha. Buse mwambuka mugiye he? Tujye guhaha. Muhahira he? Ukabari. Tumaze twambuka. Nta handi hantu hari inzira? Ntaho. Nta mwabona munyura? Cyete kuri cyacyo kire ruguru kimigozi. Kuki mutajyaye kunyurayo? Uvuye hano kuhagera iminota 30. Ariko nta n'umwana waje guhaha uretse kuweza y'umuntu mukuru. Ikibazo gihari ugiye Gitebe aya mazi yuzuye guhabiranga. Ahandi wanyura. Nacyo kukinyuraho bugiye kabari. Bugiye kabari. Ushaka kujya Gitebe ntaho wanyura. Ntaho wanyura. Yipfo hose n'uzavunga hose bisaba kuzengura aha haba hafi kandi cyane arahahoze. Cyara hoze mugezi uragitwara. Cyagiye nka ryari? Cyagiye cye. Bari muto hano bari gungana gute? Uragwara kabiri.